Na 10 izgubljenih življenj in ostale žrtve novega nesmiselnega napada spominjajo sveče in cvetje, ki jih na prizorišče tragedije prinašajo šokirani prebivalci Toronta. Tihi objemi in sporočila upanja, nedaleč stran pa policisti, ki skušajo sestaviti sosledje tragičnih dogodkov v mestu, ki ga domačini in turisti opisujejo kot izjemno varno. Tokratna tragedija je zato še toliko bolj pretresljiva. Just feeling a lot of disbelief and shock in a lot of ways, and such sadness, a deep sadness you don't know until something like this happens. Policija je kmalu po napadu zaprla ulice okoli prizorišča tragedije in pričela z iskanjem storilca, ki je za seboj pustil krvavo sled. Nikakor ni šlo za nesrečo, zagotavljajo priče. Napadalec je med ljudi zapeljal namenoma. It's just absolutely terrifying, right? And I saw just, a big white van just crashed to the sidewalk and crushing people. And I saw, the victims lie on the ground and fall blood. I just in the Starbucks and saw there's a white truck just go to the sidewalk and so many people just shouting, "Stop the car!" But he didn't. He just kept moving, and he hit some people, and 3 people lie down there, and they didn't move at all. 25-letni Alek Minasian je veljal za mirnega, toda odmaknjenega. Zakaj je najel kombi in z njim zapeljal med ljudi, še ni jasno. Napadalec je s prizorišča zločina zbežal, policija pa ga je prijela 26 minut po dogodku. 25-letnik je z neznanim predmetom meril proti policistom in prosil, da ga ubijejo. Dogodek se je sicer zgodil približno 15 km od konferenčnega centra, v katerem prav te dni poteka srečanje zunanjih ministrov držav članic skupine G7. Kanadski minister za javno varnost Ralph Goodale je pojasnil, da zaenkrat nič ne kaže, da bi dogodek imel teroristično ozadje in da kanadska vlada zaenkrat ne razmišlja o dvigu stopnje nevarnosti. The appropriate authorities of the Government of Canada in collaboration with all of their relevant law enforcement partners are constantly assessing and reassessing the nature of risk in the country from whatever source it may come. If they conclude that a change is appropriate, that decision is made by the key senior officials within the Government of Canada. V zvezi z dogodkom se je odzval tudi kanadski premier Justin Trudeau, ki je sporočil, da je tragičen in brezčuten napad v njem povzročil veliko žalost.